Nyumba-inĩ ĩno ĩrĩa ĩrĩ itĩna inini kuma kambi ya borithi a GSU mwena wa Rwaraka nĩkuo Pauline Wakasa, abithaa wa borithi wa traffic station-inĩ ya Kilimani, arakoretwo athamĩra kũrĩa araikarĩte na andũ ao o mĩthenya ĩrĩ tu thutha wake kũgĩa na ngũrani na mũthuriwe ũrĩa nĩ abithaa wa GSU. On Sunday walipatwa is like Caesar alimwambia koziendo alikuwa na makosa. The husband alikuwa na makosa, akamwambia since umenikosea sana, let me move out. Walikuwa naishi GSU camp, wacha nitoke nje at least nipate a peace of mind, then after some time tuone vile kutaenda. Wamekuwa na some issues for a while ambazo zimekuwa zikikuwa handled na wanarudiana pamoja vizuri, but the latest event ni kama hawakuelewana kabisa. Mwale wa nyina agĩtarĩria atĩ kũrĩa Jumaine hwaĩ-inĩ Gadson arokĩtie akiuga arenda kuona ciana ciake na aracoka arathiĩ na gũcoka thutha wa mũtumia wake kuma wĩra. Our sister akakuja, alikuwa ametoka job. Sasa vile aliingia akukata for like tuseme kitu 5 to 10 minutes. The husband akaingia, wakaenda bedroom, wakaongea, wakatoka. But time alikuwa anatoka alikuwa anakaa mwenye ako so bitter. Then pia time haikupita sana, akarudi akasema anasikia uchungu, hawezi lala bila kuona watoto wake tena, na ameshinda tu hapo kwa balcony. Kaingia akasalimia watoto, akakaa gacagaca-inĩ ya kũgeria kũiguithia mũtumia wake macokano. Hau niho kĩraitire na ndumo na aracomora mũcinga na arambĩrĩria kũhũra rithathi mbere nginya ya ciana ciao. Alafu akauliza tu Caesar eti umepata mwanaume mwingine huko nje, naenda uwezi nisamea. Sister tu akamwambia mwanaume ulitupatia hivyo tu, then akatoa pistol akaanza kushoot. Bila alishoot ya kwanza, si tukachukua watoto na tukakimbia. Aratha mũtumia wake Wakise arahũthĩrire mũcinga ũcio kwĩruta muoyo. Mimi nilikuta bibi ameketi hapo, amepigwa risasi, bwanake naye pia amelalia kiti hivi, amepigwa risasi. Sasa sikuelewa nani aliua mwenzake. Munene wa borithi Hilary Mutyambai augĩte Wakise ararutaga wĩra wa wabici-inĩ ya ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ na arakoretwo acoka wĩra thutha wa rũtha rwa thikũ 5. Mũtambo-inĩ wake wa Twitter, minister wa ũgitĩri Fred Matiang'i augĩte nĩ ruo kuona maabithaa erĩ ethĩ makĩũrĩra thĩ o ũguo, na atĩ nĩ gĩko kĩronania bata wa gwĩkĩrĩra ũgima wa meciria wa maabithaa a borithi. Mĩĩrĩ ya maabithaa aya ĩigĩtwo mocarĩ-inĩ ya University ya Kenyatta nĩrĩ ũthuthuria wambĩkĩtwo. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.